Gicamunsi kiza cya tariki ya 23 ukwezi kwa 12 2025 kuri mwese mudukurikiye muri mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu bituranye mu karere k'ibiyaga bigari, Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi, mwese ndabasuhuza mbifuriza ibihe byiza. Ni inkuru yihutirwa iturutse mu gisirikare cy'u Rwanda ivuga kuri General Mubaraka Muganga n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Hari mwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda utumba. Burundi buretse kwivovota, yaba Perezida Evariste Ndayishimiye ijambo yagejeje ku baturage b'igihugu cy'u Burundi ubwo yababwiraga bati mu by'ukuri turimo turasoza umwaka 2025 ariko umutekano ntiwifashe neza, atari igihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda gikomeje kudushotora. Ibirega ariko u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana ruvuga ko nta nyungu n'imwe ndetse u Rwanda rwafite mugunga umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Burundi bwagiye bushinja u Rwanda ko rufasha umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi, u Rwanda rurabihakana ruvuga ko nta mutwe rufasha wo guhungabanya umutekano w'igihugu gituranye giherereye mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ariko kandi iyi nkuru yihutirwa kuri General Mubaraka Muganga. Mbere yuko nyigarukaho, reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi akomeje kugenda avugwa mu buryo busa nk'ubutunganye cyane. Amakuru aturuka iduha mu gihugu cya Qatar aravuga yuko leta ya RDC yanze gusubira mu biganiro byayo n'umutwe wa mama 23. Ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwanze gusubira mu biganiro by'amahoro bubihuza n'ihuriro rya AFC 23 riburwanya. Leta ya RDC yanze ibiganiro byaba iby'imbona nkubone cyangwa se byifashisha ikoranabuhanga rya video conference mu gihe ikomeje kwinubira ko AFC 23 yafashe umujyi wa Uvira n'ibindi bice byo mu kibaya cya Rusizi. Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje ko yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 ndetse tariki ya 18 kuza mu rwego rwo kurema icyizere hagati yayo na RDC kugira ngo ibiganiro by'amahoro bigende neza, ariko leta ntiyemera ko yabakuyemo. Mu gihe iki gihe leta ya RDC ishyize imbaraga mu gusabira abarwanyi ba AFC 23 ibihano ibashinja kurenga ku gahenge, Alliance Fleuve Congo M23 yarabihakanye, isobanura ko leta ariyo yakarenzeho ubwo yarasaga mu bice birimo Kamanyora. Muri iki cyiciro leta ya RDC na AFC 23 kandi byari kuganira ku mahame shingiro 6 abeganisha ku masezerano y'amahoro arambye. Aya mahame arimo korohereza abari mu bikorwa by'ubutabazi gusubiza ubuyobozi bwa leta mu bice byose by'igihugu, gushyiraho ingamba z'umutekano z'agateganyo, gucyura impunzi, kuzahura ubukungu ndetse no gushyiraho komisiyo yo kwimakaza ukuri, ubwiyunge n'ubutabera. Yongera kuri indi hame shingiro ry'agahenge ndetse no kugenzura uburyo kubahirizwa n'iryo guhererekanya imfungwa hagati ya leta ya RDC na AFC 23 iyo yashyizweho umukono mbere kwa 22 kuza 25. Perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo usanzwe ari umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, African Union, Faure Esozima Nyasibe yagira uruzinduko rw'amasaha make i Kinshasa muri RDC. Faure Esozima Nyasibe ntaratangaza icyamugenzaga i Kinshasa, gusa ibiro bya Perezida wa RDC byo byasobanuye ko yaganira na Felix Tshisekedi umutekano wayo mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru mu bice bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo M23, ariko kandi banashimangira ko mu bindi baganiriye harimo umubano w'ibihugu byombi, igihugu cya Togo ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbabwire ko abarwanyi b'ihuriro rya AFC 23 rwa Mitetse bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo batangiye gukoresha ubwato bw'intambara ku rugamba bahanganyemo n'ingabo za leta na Wazalendo mu ntara Kivu y'Amajyepfo tariki 21 kuza 25. Ingabo za RDC na Wazalendo zagabye igitero gikomeye cyane ku biro bya AFC 23 mu gace ka Bangwi baherereye muri teritwari ya Fizi bishaka kugasubiramo. Uwo munsi Alliance Fleuve Congo M23 yahanganye n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC irasubiza inyuma. Icyakoze abaturage benshi cyane bahiye ubwoba bafata icyemezo cyo guhungira mu tundi duce dutekanye turimo Swima ndetse na Boko. Tariki 22 kuboza ingabo za RDC na Wazalendo nabwo bagabye igitero kuri centre ya Makobola igenzurwa na AFC 23 kuva mu byumweru hafi bibiri bishire, ariko nabwo binanirwa kuyikura mu byimbo. Uwo munsi nibwo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bari gukoresha ubwato bw'intambara mu kiyaga cya Tanganyika batangiye kurasa ku ngabo za RDC na Wazalendo byari byagabye igitero bisubira inyuma. Umwe mu babibonye agize ati nyuma y'ibi bisasu twabonye abasirikare ba AFRDC bava ku rugamba berekeza Imboko. Iki kibazo cyaciye igikuba mu baturage bituma bongera kandi guhunga. Imirwano yabaye muri umwaka yagaragaje ko Alliance Fleuve Congo M23 ifite ibikoresho bihambaye, ibyinshi muri byo birimo indege, drone z'intambara n'imbunda ziremereye zirasa kure, ziyazamuye
yazambuye ingabo za RDC mu gihe yafataga umujyi wa Goma. Intwaro nyinshi cyane zikomeye cyane za Alliance Fleuve Congo yazikoreshe mu rugamba rwabereye mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo biri mu kibaya cya Rusizi. Leta ya RDC kandi yemeje ko ingabo zayo zarashwe na drone z'intambara n'imbunda ziremereye. Alliance Fleuve Congo M23 itangiye gukoresha ubwato bw'intambara mu gihe igenzura ibice bikoze ku kiyaga cya Tanganyika gifite igice kinini cyane kigenzurwa n'ingabo bihanganye zirimo iza RDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kujya bishimangira. Mbere yuko tujya ku nkuru yacu iturutse mu gisirikare cy'u Rwanda kuri General Baraka Muganga umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, mbabwire ko nyuma y'imyaka 31 Amerika yubuye imishinga yo kubaka ubwato bw'intambara buhambaye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bagiye kubaka ubwato bugera kuri 25 mu itsinda ryabwo ryiswe Trump Class mu kongera ubushongore n'ubukaka bw'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi. Trump yavuze ko ubwato bushya bw'intambara buzaba ari bunini kandi bunyaruka kurusha ubusanzwe. Ubwato buzaba kandi ari igice kinini cyane mu cyo yise ubwato bushya bwa zahabu. Amerika yatangaje ko izabanza kubaka ubwato bubiri bunini, nyuma umubare ukazongerwa ugere kuri 25. Ubwato bwa mbere buzitwa USS Defiant. Ubwato kandi buzaba ari bugari cyane bufite ubushobozi bwo kwikorera ibipima toni 30,000 biruta cyane ubwato busanzwe bwifashishwa mu ntambara zitandukanye. Buzaba bukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano artificial intelligence n'intwaro zikoresha imirasire mu guhangana n'umwanzi. Ubwato buzashyirwamo n'imbunda zisanzwe zikoreshwa mu mazi ariko hongerwemo izikoresha ingufu za nuclear. Hari hashize imyaka 31 Amerika itubaka ubwato nk'ubu. Abayobozi ba Amerika kandi bagaragaza ko ibi byatumye iki gihugu kiba insina ngufi icibwaho amakoma na buri wese ku bijyanye n'ubushongore n'ubukaka mu kurwanira mu mazi, kuko Ubushinwa bwo bugeze kure bwubaka urwego binyuze mu kubaka ubwato bwinshi. Bwana Trump yavuze ko uyu mushinga mushya ugamije kurinda Amerika abanzi bose bashoboka ndetse no guhangana nabo bahora bahanganye. Uyu musaza w'imyaka 79 uri kuyobora Amerika ku nshuro ya kabiri agaragaza ko imishinga ijyanye no guteza imbere urwego rwa gisirikare igenda bigura intege ndetse igakosha. Yavuze ko bagireyo kwita kuri iki kibazo hagamijwe gukora intwaro vuba ku giciro gihendutse ndetse zigakorwa neza. Uretse ubwato bushya bw'intambara, igisirikare cy'Amerika kidwanira mu mazi kirateganya kandi kubaka ubundi bwato burimo ubutoya buzwi nka frigates, nabyo biri mu murongo w'iki gihugu wo kongerera ubushobozi igisirikare kirwanira mu mazi no gukemura ibibazo biri mu bikorwa by'intwaro. Kaze rero muri aya makuru ku nkuru yacu nyirizina y'igisirikare cy'u Rwanda RDF. General Baraka Muganga ati turi igisirikare kigendera ku myitwarire myiza ndangagaciro z'ubunyangamugayo. Ni General Baraka Muganga avuga kuri RDF. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yasabye abasirikare gukoresha ubumenyi bafite mu kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse no guhangana n'ingabo ibibazo by'umutekano byabaho, ariko ko inkingi y'ingenzi ingabo z'u Rwanda zubakiyeho ari ikinyabupfura. Ni ubutumwa yatangiye mu kigo cya gisirikare cya Nasho mu karere ka Kirehe ubwo hasozwaga amahugurwa yahawe abasirikare bari muri batayo y'abofisiye n'abasirikare bo ku zindi nzego mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru yaragamije kubatyaza mu bumenyi mu bya gisirikare yasojwe ku itariki 22 Ukuboza 2025. Umuhango wo kuyasoza ubanjirijwe n'imyitozo igaragaza ubumenyi abo basirikare bungutse, harimo amayeri y'intambara anyuranye, kurasa, imyitozo njyarugamba n'ibindi. General Mubaraka Muganga umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yasabye abo basirikare gukomeza kuba abanyangamugayo ndetse n'abanyamwuga beza mu kazi, bakoresha ubumenyi bungutse kugira ngo babashe kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse no guhangana n'ibibazo by'umutekano muke bishobora kuvuka. Ati ikinyabupfura nicyo cyiza imbere muri byose. Turi gisirikare kigendera ku myitwarire myiza ndangagaciro z'ubunyangamugayo. Amahugurwa nk'aya agamije kandi kongera abasirikare ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo babashe gusohoza inshingano zabo nk'ingabo z'u Rwanda. Ari amagambo ya General Mubaraka Muganga umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Muri makuru akomeza kugenda avugwa, reka mabwire ko Uburusiya bwakajije ibitero mu ntara ya Odessa yerereye mu majyepfo ya Ukraine ku nyanja y'umukara ifatwa nk'ingenzi mu bukungu bw'iki gihugu. Odessa ni igice cy'ingenzi muri Ukraine kuko ari icyambu kinini cyane ku nyanja y'umukara, gifite uruhare rukomeye cyane mu bucuruzi, ubwikorezi bwo mu nyanja, kigafasha kugera ku masoko mpuzamahanga. Kugenzura cyangwa se kuhungabanya Odessa bigira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bwa Ukraine no ku miyoboro inyuzwamo ibicuruzwa. Ibi bitero byatumye amashanyarazi abura mu bice byinshi cyane kandi bishyira mu kaga bakoresha ibikorwa remezo by'ubwikorezi bwo mu nyanja. Minisitiri w'intebe wungirije wa Ukraine witwa Oleksiy Kuleba
yavuze ko Uburusiya buri kugaba ibitero bihoraho kandi byateguwe muri ako karere. Mu cyumweru gishize uyu muyobozi yari yatanze umuburo ko intambara ishobora kototera Odessa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ibi bitero byisubiramo ari uburyo Uburusiya buri kugerageza kubuza Ukraine gukoresha ibyambu byayo. Mu ntangiriro z'Ukuboza, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yari yarahiriye kubuza Ukraine gukoresha inyanja nk'uburyo bwo kwihimura ku bitero Kiev yagabye ku bwato bw'Uburusiya mu nyanja y'Umukara. Ni ubwato bwinshi bwabaga bwikoreye ibikomoka kuri peteroli bwakoreshwaga n'Uburusiya mu buryo bwo guhangana n'ibihano bwafatiwe n'abo mu burengerazuba bw'isi Ukraine yaburasagaho ubutitsa. Ku mugoroba ku itariki 22 Ukuboza, ibitero Uburusiya bwagabye byibasiye icyambu cyo muri Odessa bwangiza ubwato bw'abasivili n'ibindi. Iki ni kimwe kandi mu bitero byinshi cyane biheruka byatumye amashanyarazi avaho mu gihe kinini ndetse kandi bigakomeretsa benshi. Ibitero byagabwe kwa 21 Ukuboza 2025 byatumye abantu bagera ku 12 babura amashanyarazi, bitwika icyambu kinini cyane muri iki gice, bituma kandi kontineri zirimo ifu n'amavuta yo guteka byangirika cyane. Mu cyumweru gishize hatewe misile yangirije icyambu cya Pivdeni cyo mu burasirazuba bwa Odessa gitana abantu 8 gikomeretsa abagera kuri 30. Ikindi gitero cyagabwe mu ntangiriro z'icyumweru gishize cyahitanye umugore wari mu modoka n'abana be 3, kinangiriza kandi kiraro cyonyine gihuza Ukraine ndetse na Moldova. Mu yandi makuru rero akomeza kugenda avugwa hirya no hino, reka tugaruke mu Rwanda yo ku makuru ajyanye n'ubukungu. Mbabwire ko Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi w'u Rwanda Ambasaderi Yusufu Murangwa yasobanuye ko hari ibyo u Rwanda rwitondera mu gufata inguzanyo z'amahanga hagamijwe kandi kwirinda ko rwafata izo rutashobora kwishyura. Yabigarutseho mu kiganiro kigufi yagiranye na kimwe mu bitangazamakuru bikora imbere mu gihugu cy'u Rwanda .com ku 22 Ukuboza 2025, ubwo inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yari imaze kwemeza amasezerano 10 atandukanye arimo arebana n'inguzanyo z'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga, inkunga n'arebana n'impano. Minisitiri Murangwa yavuze ko mu nguzanyo zitangwa hari aho usanga igihugu gihabwa igihe cyo gutegereza gutangira kwishyura cy'imyaka iri hejuru y'5 kandi n'inyungu zikaba ziri ku kigero cyo hasi bigifasha kwishyura neza. Yagize ati iyo dufashe inguzanyo yo gushora mu buhinzi tugahabwa inguzanyo y'amafaranga meza bakaduha nk'imyaka 6 igihe tumara tutaratangira kwishyura, kandi uwo mushinga ushobora kandi gushyirwa mu bikorwa mu myaka 2 cyangwa 3, bivuze ko ikibazo cya mbere kiba kitakibaye. Ni ukuvuga ngo dutangira kwishyura wa mushinga waratangiye gutanga umusaruro. Yakomeje agira ati cya kabiri bakaduha kwishyura imyaka myinshi, hari nk'imishinga usanga baduha imyaka 40 yo kwishyura kandi baduha imyaka 5 yo gutegereza mbere yuko twishyura, ndetse kandi bakanaduha ku nyungu iri hasi cyane. Hari nk'umushinga baduhera ku nyungu ya 1% cyangwa 2% cyangwa 0%. Yavuze ko mu gufata inguzanyo z'amahanga hasabwa ibintu bigera kuri 3 by'ingenzi igihugu kigomba kwitaho mu rwego rwo kwirinda ko inguzanyo gisaba zizaba umutwaro kikananirwa kuzishyura. Ati iyo duhisemo neza umushinga dushaka gushyira mu bikorwa tukawushyira mu bikorwa neza kandi tukumvikana neza mu bijyanye n'izo nguzanyo kugira ngo rero zibe ari inguzanyo zidahenze, nta kibazo kiba gihari. Yakomeje agaragaza ko kuri ubu u Rwanda ruhagaze neza mu bijyanye no kwishyura inguzanyo ruhabwa. Ati ubu tumeze neza, nta kibazo cyo kwishyura inguzanyo dufite. Mu Gushyingo 25 ikigo mpuzamahanga cya SP Global cyahaye u Rwanda inota rya B+ mu kwishyura neza inguzanyo z'igihe kirekire n'inota rya B mu kwishyura inguzanyo z'igihe gito. Ku bijyanye n'umwenda w'igihugu kugeza ubu igipimo biri mu rugero bitewe na 87.7% by'umwenda w'igihugu ari imyenda ihendutse cyitwa concessional loans itangwa cyane n'amabanki n'ibigega mpuzamahanga ku nyungu yo hasi no ku gihe kirekire yo kwishyura. Mu rwego rwo kugabanya inguzanyo z'amahanga u Rwanda kandi rwiyemeje kongera amafaranga yinjira mu ngengo y'imari ava imbere mu gihugu hashingiwe ku mategeko agenga imisoro yatowe, harimo kunoza uburyo bwo kwishakamo ubushobozi, kunoza imikoreshereze y'ingengo y'imari isanzwe ndetse no guhitamo ishoramari rizana impinduka mu iterambere. Hari kandi gukora amavugurura hagamijwe gukorera mu mucyo ndetse no gucunga neza umutungo w'ishoramari bya leta mu kugabanya ibihombo byose byakomoka ku mikorere idahwitse. Nko mu ngengo y'imari ya 2025-2026 u Rwanda ruzakoresha amafaranga akomoka imbere mu gihugu azagera kuri miliyari 4,505,200 z'amafaranga y'u Rwanda. Inkunga z'amahanga ziteganyijwe kugera kuri miliyari 585,500,000 z'amafaranga y'u Rwanda, naho inguzanyo z'amahanga zikageza miliyari 2,000 ndetse na miliyoni 151 ndetse n'900 z'amafaranga y'u Rwanda. Umwaka 24 inguzanyo zituruka mu mahanga u Rwanda rufite zingana na miliyari
ibihumbi 11 na miliyoni 843 bingana 80.1% by'inguzanyo zose igihugu gifite, muri zo igipimo kinini cyane ziciritse zingana na miliyari 10 na miliyoni 392 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri izo ziciritse harimo izatanzwe na Banki y'Isi, Banki y'Afurika Itsura Amajyambere n'ikigega cy'isi cy'imari IMF, zibarirwa mu cyiciro kizitangwa binyuze mu bigo mpuzamahanga by'imari, zingana na miliyari 8 na miliyoni 885 z'amafaranga y'u Rwanda. Izindi zisigaye nizatanzwe ku bufatanye bw'ibihugu zingana na miliyari 1,000 ndetse na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Inguzanyo z'ubucuruzi igihugu gifite kandi zo ntiziri mu cyiciro giciritse, zihariye 98% by'inguzanyo zose, aho zifite agaciro ka miliyari 1,000 na miliyoni 454 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu nguzanyo zo mu mahanga igihugu gifite harimo n'izafashwe n'ibigo bikora ubucuruzi bishamikiye kuri leta nka Rwandair, aho yari ifite umwenda wa miliyoni 66 ndetse n'ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda by'amadolari y'Amerika. Inguzanyo z'imbere mu gihugu u Rwanda rufite zingana na miliyari 200 ndetse na miliyoni 935 n'ibihumbi 900 by'amafaranga y'u Rwanda, bingana na 20% by'inguzanyo zose. Inyinshi zafashwe mu izina rya guverinoma y'u Rwanda, mu gihe izindi zafashwe n'ibigo bishamikiye kuri leta y'u Rwanda. Ibyo bavuze inguzanyo z'imbere mu gihugu ni zifatwa ahanini binyuze mu mpapuro mpeshamwenda zishyirwa ku isoko na Banki Nkuru y'Igihugu cy'u Rwanda. Mu ngingo y'imari rero y'umwaka wa 2025-2026 inguzanyo z'amahanga zizagera kuri miliyari 2,000 na miliyoni 151 n'ibihumbi 900 by'amafaranga y'u Rwanda, nk'uko Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi w'u Rwanda witwa Yusuf Murangwa yagiye abigaruka ku munsi w'ejo mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite. Mu makuru reka mbabwire ko generale w'Uburusiya yaturikiye mu modoka. Umujenerali w'ingabo z'Uburusiya yapfiriye mu gitero cya bombe cyatezwe imodoka ye mu rwa mukuru wa Moscow, nk'uko byemejwe n'inzego z'umutekano z'icyo gihugu. Komite y'ubugenzacyaha y'Uburusiya yatangaje ko Lieutenant General Fanil Sarivolov wari ufite imyaka 56 yapfuye mu gitondo cyo kuwa mbere nyuma y'uko igisasu giturika cyari cyatezwe munsi y'imodoka ye gituritse. Sarivolov akaba rero yari umuyobozi w'ishami rishinzwe imyitozo n'itegurwa ry'ingabo. Ni umuyobozi wa gatatu mu nzego z'igisirikare upfiriye mu bitero bya bombe byabereye i Moscow mu rwa mukuru w'igihugu cy'Uburusiya umwaka ushize. Komite y'ubugenzacyaha yavuze ko Sarivolov yaje kugwa mu bitaro azize ibikomere bikomeye. Amafoto yakwirakwiye agaragaza imodoka yo mu bwoko bwa Kia Sorento y'umweru yangiritse bikabije, imiryango yayo yatandukanye ikikijwe n'izindi modoka zari ziparitse hafi aho ngaho. Komite y'ubugenzacyaha ivuga ko imwe mu nyigisho irimo gusuzumwa ari uko iki gitero ngo gishobora kuba cyarateguwe ku bufatanye n'inzego z'ubutasi za Ukraine ngo ntiragira icyo itangaza kuri ayo makuru akomeje gushindwa na leta n'igihugu cy'Uburusiya. Nk'uko itangazamakuru ryo mu Burusiya bivuga, Sarivolov yigeze kugira uruhare mu mirwano yabereye mu makimbirane ya Hestia Ingush mu ntambara yo muri Chechnya mu myaka y'1990 n'intangiriro z'umwaka wa 2000, ndetse anayobora ibikorwa by'ingabo z'Uburusiya muri Syria 2015 kugeza 2016. Ibiro bya perezida byemeje ko Vladimir Putin yahise amenyeshwa urupfu rwa Sarivolov nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov. Kuva Uburusiya byatangira intambara yeruye muri Ukraine muri Gashyantare 2022, abakomeye mu gisirikare n'abandi bantu bazwi cyane bakomeje kwibasirwa mu bitero bitandukanye Moscow. Muri 2022 Daria Duni, umukobwa w'imyaka 29 w'umunyepolitike ukomeye cyane uzwiho kwegera Putin, yiciwe mu gitero cya bombe yatezwe imodoka. Muri Mata kuvuga mu kwezi kwa 2025 General Yaroslav Moskalik nawe yiciwe mu gitero nk'icyo, naho General Igor Kirillov yapfuye mu Kuboza 2024 nyuma y'uko igikoresho cyari cyahishwe muri scooter gituritswe hifashishijwe ikoranabuhanga rya kure. Ibyo rero n'aba general bakomeye cyane mu gisirikare cy'Uburusiya bakomeza kugenda bapfa baturikanwa n'ibisasu. Hanyuma mbere gato yo kungana ku musozo reka nce muri polisi y'u Rwanda babwire ko IGP Felix Namuhoranye n'umuyobozi wa polisi y'u Rwanda akaba kuri wa mbere tariki 22 Ukuboza mu ishuri ry'amahugurwa rya polisi igishari mu karere ka Rwamagana habere mu nkango wo gusoza amahugurwa y'abafisiye bato 145 ajyanye n'ubunyamwuga ndetse n'ubuyobozi. Namahugurwa yitabiriwe n'abaturutse mu nzego zishinzwe ibarizwa ry'amategeko zitandukanye mu Rwanda mu gihe kingana n'amezi 4, barimo abapolisi 132 bo ku rwego rw'abafisiye bato, 4 bo mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, 5 bo mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS na 4 bo mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano.
bize amasomo atandukanye arimo imikorere y'akazi ka buri munsi, ibikorwa byo gucunga umutekano, amasomo y'itumanaho, ubuyobozi n'imicungire y'abakozi, ubugenzacyaha, ibijyanye n'ubushakashatsi, uburyo bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano w'igihugu, iperereza n'imikoreshereze y'intwaro. Bakora n'urugendo shuri mu rwego rwo guhuza ibyo bize n'ibikorwa n'ibikorerwa mu kazi kabo umunsi ku munsi ahantu hatandukanye. Basuye rero ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994. Basura igicumbi cy'intwari i Remera, ingoro ndangamateka y'urugamba rwo kubora igihugu, urwibutso rwa jenoside rwa Kigali. Ubwo yasozaga aya mahugurwa ku mugaragaro, umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP CG Felix Namuhoranye wari kumwe na komiseri mukuru w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora CG Evariste Murenzi, umunyamabanga mukuru wa Aribu Colonel Tade Pacifique Kayigamba Kabanda, yashimangiye akamaro k'amahugurwa ahoraho ahabwa abaofisiye bato baturuka mu nzego zishinzwe ibarizwa ry'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda. Yagize ati aya mahugurwa ni ingenzi kandi polisi y'u Rwanda ifite gahunda yo kuyongerera ubushobozi n'umubare w'abayitabira ndetse n'abaturuka mu zindi nzego mu rwego rwo gukomeza ubufatanye mu gusigasira ibahirizwa ry'amategeko. Yakomeje agira ati polisi y'u Rwanda yashyize imbere amahugurwa kuko ariyo nzira yo kubaka abapolisi bakora kinyamwuga. Nk'uko mubizi, abapolisi bo ku rwego rw'abaofisiye bato bagira inshingano zitandukanye kandi nyinshi, rero no kubongera ubumenyi ni ingenzi cyane. IGP Felix Namuhoranye yasoje avuga ko hari icyizere kidashidikanywaho ko amasomo abasoje amahugurwa bahawe azabafasha kurushaho kunoza akazi ndetse no gukora kinyamwuga akazi ko gucunga umutekano w'abantu n'ibyabo, kureba ko amategeko yubahirizwa no gukumira ibyaha cyane cyane mu bufatanye n'abaturage n'izindi nzego. Umuyobozi w'ishuri rya polisi y'amahugurwa Commissioner of Police CP Robert Niyonshuti yavuze ko mu gihe cy'amezi 4 bamaze bahugurwa bize amasomo atandukanye azabafasha kuzuza neza inshingano zabo. Agize ati intego nyamukuru y'amahugurwa mumazemo iminsi ni ukubaha ubumenyi bwa ngombwa bukenewe ngo mwuzuze neza inshingano nk'abayobozi kugira ngo abo muyobora babigireho kandi bagendere umurongo uhesha isura nziza akazi bakora. Urwego ndetse n'igihugu muri rusange. Yasoje abashimira umurava n'ubwitange bagaragaje mu gihe cy'amasomo, abasaba kuzakomeza kandi kwigura ndetse no gukoresha neza ubumenyi bungutse mu kazi ka buri munsi, kandi ko aya mahugurwa yateguwe kugira ngo abongerere ubumenyi mu miyoborere, gutegura, kuyobora ndetse no kugenzura ibikorwa bya polisi ku rwego rwabo. Byagarutsweho rero ku munsi w'ejo. Reka rero mbashimire, mbifuriza ibihe byiza, hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru.